Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 watangaje ko utiteguye gukurikiza ibyemejwe n'inama yateranije abaperezida babiri aribo Perezida Paul Kagame ndetse na Antoine Felix Tshisekedi wa Kongo, dore ko bahuriye i Rwanda muri Angola kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 Nyakanga, nibwo abaperezida aribo Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa DRC bahuriye i Rwanda mu murwa mukuru wa Angola mu nama yigaga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Hari ku buhuza bwa Perezida Joao Lourenco ikibazo cy'umutwe wa M23 umaze igihe mu mirwano na FARDC kiri mu byaganiriweho, binajyanye no kuba Kinshasa ishinja Kigali kuba ariyo iwushyigikiye. Kuri ubu ibyumweru birakabakaba bine M23 yigaruriye umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wa Kongo Kinshasa na Uganda. Uyu mutwe kandi uheruka gutangaza ko hari utundi duce 15 two muri teritwari ya Rutsuru uri kugenzura. Ubwo wagiraga icyo ubazwa kuri iyi mirwano. Utwo duce tukaba turimo Akabinke, Bugina, Ambuzi, Ikinihira, Mutovu, Muhimbira, Shangi, Nkokwe. M23 kandi iragenzura Kavumu, Nyabikona, Tanda, Rutsiro, Kashari, Bukima na Musezero. Inama y'u Rwanda cyakora cyo yanzuye ko uyu mutwe uhagarika imirwano ndetse ugahita uva muri turiya duce twose wafashe. Umwe mu myanzuro y'inama usaba M23 guhagarika imirwano no kuva by'ako kanya mu bice yafashe. Hisunzwe imyanzuro y'inama ya Nairobi, M23 cyakora cyo binyuze mu muvugizi wayo Meja Willy Ngoma yatangaje ko ikibazo cyayo ari ikibazo cya politiki kireba abanyekongo kidakwiye kuganirwaho hagati y'u Rwanda na Kongo. Ati turahava kugira ngo tujye hehe? Kugira ngo dusubire mu buhungiro? Twebwe turabanye Kongo muragira ngo tubeho nta gihugu tugira? Meja Willy Ngoma waganiraga na BBC dukesha inkuru yunzemo ko biriya biganiro ntacyo bizageraho, ashimangira ko we na bagenzi be barwanira impamvu nziza kandi yo kuri. M23 mu busanzwe ivuga ko irwanira abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, uvuga ko bahejwe na leta ya Kongo. Inama ya Angola yavuze ko bene izi mvugo zuje urwango zitemewe mu karere, isaba abazikoresha abanyekongo kubyirinda. Astravest